Keramo kaptiang mangdes tata waspada ngewacem kudang-kudang gatra sane wenten ring media sosial santukan akeh sane durung jenten kewentenane. Keramo kaptiang mangda nyelahin setunggal gatra sane kepanggihin ring media sosial. Praktisi pendidikan Agus DC Gumausang ring pungkuran puniki kewentenan gatra hoax mejanten banget ngusahang ring media sosial santukan kewentenan ipun durung janten kawen malih gatra ipun durung mejanten kewentenane. Ngarepin parindikan punike krama kaaptiang mangdes tata turekse wiaden nyelehin satungil gatra sane wenten ring media sosial. Gatra sane kapolihang ring media sosial mangdes sampunang dikilis kasobiahang majang krama tiosan. Krama mangde presiden ngaruruh gatra tiosan pindah ke penyanding mangda gatra sane kapolihang sayuwakti patut. Gatra hoax presiden nguah pamikayun saning wacen. Yening gatra sane wacen iwang mejanten nguwatuang penampian sane kaon. Mana kita lagi 31 hari ke depan menjalankan pemilihan umum yaitu Pilpres dengan Pileg. Berita hoax di mana-mana berkembang. Oleh karena itu kita harus filter, kita harus jaga. Jangan cepat percaya. Baik dari tingkat apa? Dari tingkat Yening gatra sane durung janten kuentenane utawi ketah kebawa sang hoax punike muali raris kasobiahang antuk kramatiosan katureksain taler presiden ngaonang wangsa wiadin panegara. Parindikan puniki sane taler presiden ngaonang karumaketan pantaraning krama. Suparyana Bali